iyang kapung o wow bang kupran sa machay kauno court. Pweki ay tungol sa karatan pok aban patronin lang. Sa karatan wow bang kupran na raksoko en pun peyu. Wow toror bang kupran isoko, likont ko, nanalang ko, nan kanyay ko en paywat. Wow niki irail kaunakan en palian executive branch, legislative, judiciary o momotsokan. Pweki ay tungol sa karata toke huin kichi. Ay ban patuan sa karata wow toror kay pwani ban kupran sauksa nan markian huin kichi. Iso nankan nanalak somatan pontra nankan yay laban lang kichi rosa soman lang o koros tonusus en huin kichi. Kumail katin kupuraya Poyan kak kapasa ay tungol pakpak ban kupran way. Ap melen koros tonusus and wain kati. Ipatawan kaptalonger ay tungolat yay Brenda Hadley Eperiam. Poyan yang uya aman sapulman wain kati men Pilipil. Ang usus toror kasantier ni akotropa isak payo riyakit riya isak limao. Meban sansal tawiyawi nan niyare nan wikwat. Pilipin en usus tatok te rokasampuan ang kitail en kupurkalangan kotla patrola pagtailan kak pilata takot kita walia patail nan ser chon tayo nan ser metoke wain kiti ren puinen kokosonnat en sabul matail koisokeo en Ponpe State Legislature. Kalangan en kupurkoros yengoy sabul mamail candidate the public servant Brenda Hadley Eperiam. Aman sa polmamail candidate. Ang usus toror, akotroba ay isak payo, riyakit riya isak limaw. Kalangan.